50 sekundovej penalizácie, still no 50 penalties for Turkish team. Oh, I just said it and now it's there. 20-second gate, 50 penalty seconds, so overall 66. So first time is 242.95, and this is Starbits 24, Lithuania, Vilius Ramisavicius, Edvinas Turcinavicius and Simantas Mazekis. Rasimacevic is on first position, Mazekis is going second, and now on third is Turcinavicius. And he is going back to gate 9 because first he missed it, and now he's going to say 50. He did it, but they already missed gate 4, so 50 penalty seconds to Lithuania. I would like to remind you that Turkey has just 66, and now even gate number 9, so 108 penalty seconds, so probably they will not go over Turkish time, 242.95. Tak Litva s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde cez ten turecký čas 242.95, pretože tam už máme 108 penalizačných sekúnd a už teraz sme na 226. sekunde a ešte máme problémy sa dostať do 15. Vidíte, že ako tam litovský pretekár sa ťažko dostáva, no a toto musí zopakovať ešte raz. Samozrejme to nebol dobrý prejazd, bude to mať za 2 trestné sekundy, no a ešte to aj potvrdil. Tak a až teraz sme v 17. Ale dobrá práca od neho aspoň v tom, že to teda ušetril predtým, lebo už by to bolo naozaj hrozivé. Aj tak toto samozrejme na dobrý výsledok stačiť nebude. A ťažko sme sa vôbec dostávali aj do bránky 19. A medzi tým na trati pravdepodobne kvalitnejšia zostava Rakúska. So meantime we can follow team 23 Austria, consisted by Felix Oschmaus, the junior world champion, Mario Leitner, silver medalist from U23, and Matthias Reger, 22nd. So very strong team. I think one of the main favorites. Last year they didn't have team for this competition. Tak toto určite je jeden z favoritov, aj napriek tomu, že štartujú už ako číslom 2.